Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati ponapa kabar para pamirsa? Malar moga sami kagencer berkat omor, sami kenging pangraksa dari Gusti Allah se Maha Agung, kantos boten kala sareng para ajunan salaki kobasa kaangkui merte tor miara paponapa se ampon esangkol lagi sareng bangesepona boten kala sareng para panjenengan. Saat samangken boten kala badhe ngaturake jejerbaan ngingingi macema ondege basa. Sikak dima saat samangken nang Madura Kak Dinto kong langkong ngangodadan ampun banyak se taoning malah korang lebur kaangkui agun agi basa Madura. Nah, Kak Dinto sabab bagi dari pansaponapan perkara se salah setonga engki Kak Dinto kadang para ring sepo epok compok Kak Dinto tak mabiasa tak ngajari tak abuleng tak putrana Kak Dinto kaangkui caca agun agi basa Madura. Nah, Kak Dinto tanto makobater mongku boten kula sareng panjenengan basa Madura Kak Dinto bisa rempek gumbing korpas roro norok kibana jaman. Pramila dari Kak Dinto boten kula badhe ngaturake jejerbaan macemipun ondege basa Madura. Ondege basa Madura Kak Dinto bada telok macem. Sekaping setong Kak Dinto ondeg andhap, sampet jugan basa Njaiya, kaping dua ondeg tengah, sampet jugan basa enggi enten. Kak Dinto perlu kaya modi benih basa enggi enten nanging basa enggi enten. Sekaping telok Kak Dinto ondeg tenggi, sejugan sampet basa enggi bunten. Ondeg andhap otabaipun basa Njaiya Kak Dinto biasaipun gunakake dari orang se omora langkong sepo dak se langkong anom, dari se sepo dari se toa dak se ngudaan. Umpama ring sepo dak putrana, guru dak muridda, kiai dak santrena, majedi mbah juju dak nak potona. Kak Dinto agunake ondeg andhap. Otabe juga gunakake jaman samangken sakancaan sesami roco. Nah, juga perlu kagali mongku para pamirsa orang Madura Kak Dinto agunake ondeg andhap beni niat otabaipun tadak niat kaangkui mamabe derajat orang otabaipun kaangkui tak ngargai orang seeka sareng caca otabaipun abu dabu. Nanging Kak Dinto kaangkui marapeda si akanca kaangkui matamberaket si ataretan. Amarga kadang manabi abasa otabaipun agunake basa inggih punten Kak Dinto pas akatan orang jauh. Nah, Kak Dinto rasa kurang semak, rasa sengka atau semacam mamilaipun agunake ondeg andhap. Contohipun ondeg andhap sikaping setong iki Kak Dinto bekna bengkok riya ki sabelaan. Nah, Kak Dinto ondeg andhap otaba basa Njaiya sokla. Sokla Kak Dinto asli tak apur campur sadajana Kak Dinto arepake ondeg andhap. Sikaping dua apa elakoni bekna jong. Kak Dinto basa Njaiya sokla juga. Sikaping telok, contoh sikaping telok Kak Dinto marada erjejena. Nah, Kak Dinto ampun basa Njaiya campuran. Kak Dinto campur sareng ondeg tenggi. Nah, Kak Dinto se toles mira se pamira Kak Dinto ocak deer Kak Dinto arepake ondeg tenggi. Bekna barem pala putrana. Nah, putrana Kak Dinto arepake ondeg tenggi. Di Kak Dinto kadang campur amarga manabi pas ada bu marah kakan jajan Kak Dinto katon kurang sae Kak Dinto. Sebagian orang saya setona kita apa-apa. Kadang sebagian orang pas campur sareng ondeg tenggi. Kak Dinto tak apa-apa.
Saterusipun se kaping 2 ondhek tengah otabe sambet jugan basa kinten. Basa kinten Kak Dinto gunakake dari orang se umur pada otabe pada saumuran. Nah Kak Dinto manabi jaman dimin sakancaan sesami roco agunake ondhek tengah dari emak kaale embu kaale matoa majedi ka mantowonakan matoa de mantona Kak Dinto manabi jaman dimin banyak si agunake ondhek tengah. Nah, Kak Dinto ondhek tengah. Dening contohipun ondhek tengah Kak Dinto se kaping 7 dikabari enam tak entar kakompolan jong. Kak Dinto basa kinten sokla otabaipun ondhek tengah se sokla. Si kaping 2 rasa pun abit tak temu dikalek tak temu teluare marasi 3 tahun. Kak Dinto juga sokla otaba asli agunaki ondhek tengah. Bula buru tau cek dika pun araji. Nah, Kak Dinto arep ampun agunaki basa kinten campuran araji tolesan se pamira Kak Dinto arepake ondhek tengki. Rakana dika ki dupo pawon bibi nah Dinto. Nah, Kak Dinto rakana Kak Dinto arepake ondhek tengah. Nah, juga jaman dimin lake dek bini. Raka dek raji Kak Dinto agunake ondhek tengah. Kak Dinto mana bibita sareng samangken, mana bisa mangken laki bini Kak Dinto raka raji ampun kapra utawaipun lumrah agunake ondhek andhap. Nah, apa mak bida jaman samangken sareng jaman dimin mana bi etengal dari caraipun nyare judu Kak Dinto. Jaman dimin sareng jaman samangken beda. Mana bi dimin nak kanak Kak Dinto nyari judu abakalan alebele Kak Dinto se nyari aki Kak Dinto orang sepo. Mana bisa mangken nyari tipi Kak Dinto. Nah dadi mana bi dimin kadang ampun sami-sami tak oning calon selaki sareng si bini Kak Dinto abakalan akabin. Kak Dinto ampun parjaje dek orang sepo. Margana tak kira beda orang sepo Kak Dinto kasokan otabaipun tero potrana se tak saya otabaipun se korang saya. Nah kana dimin Kak Dinto manabi nangale bekal Kak Dinto. Bodoh bekal nah kana para pendimin Kak Dinto engkel buru tuli buru ngetek ka dalam amarga todus. Nah Kak Dinto mana bidimin, mana bisa mangken Kak Dinto lain boleh. Kak Dinto mana bi pun oneng bekal amaina Kak Dinto yamba mana bi jaman samangken. Nah Kak Dinto salah setong setetina aube laki bini Kak Dinto agunake ondhek andhep otabaipun besanje iya jaman samangken. Saterusipun sekaping 3 Kak Dinto ondhek tengki otaba sampet jugan basa engki punten. Basa engki punten biasaipun gunakake dari orang se umura anom dak selangkung sepo dari sing muda dak setua. Umpama dari anak atau putra dak ring sepoepon manto dak matoa ponakan dak majedi murid dak guruna santre dak kiaina otaba juga orang sepo sami-sami orang sepo orang agung sami orang agung orang apangkat sami orang apangkat Kak Dinto agunake ondhek tengki juga orang sepuru kenal sareng salenepon contoh okara se agunake ondhek tengki Kak Dinto sekaping 7 miosa dak Kak Dimanom. Nah, Kak Dinto arepake ondhek tengki. Oba tak ngagungi sape keraban nanging ngagungi sape kamradan. Nah, sape kamrat Kak Dinto sape sono. Badhe nyambet juga sape lotreng.
Contoh okara saterosipun iki Kak Dinto panjenengan epakon acabis dak dalem mbah. Contoh saterosipun nyara longguwi. Nah Kak Dinto umpama ngatori tamoy kaangkuy alonggu. Sekak Dinto jajar baan ngingingi macemipun ondege basa Madura malar moga migunani mungku boten kula sareng panjenengan juga parloe kagali caraipun agunake ondege basa insyaallah bakal kaatur nang jajar baan saterosipun juga seona kasedhenipun para panjenengan tur pangistaipun kaangkuy aparing subscribe, like juga share nyopre basa Madura Kak Dinto tetep jurbu tombu jeno nang jaman samangkin Kak Dinto. Matur sakalangkung pungkasanipun pamatur ari sato kabenta basa mandinah bi intara kagepora Kak Dinto macem ondege basa manabi bada salah kapra nyoon sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.